kadipay ti malalagip mo. Nisyak man bilang tikas mo damagen sikat inak at ara paapen. Nisyak dito'y awang pagdanagam kasan serita daytoy ladawang ket kada awag mo't telepono isut dengep daytoy barukong ko nagrigaten long distance na ayat itden na iiliw ken panas naginad ti oras na aglabas kaput karayo adi maipapas alawen adan anus sa biyag ko idayal mo dayta telepono ramtayan ta ti seggaken sugno tasiksikalat ingay ayat ko uray adayu ka dito'y arpad kasla asideg ka latakan niya daday tatimek mo numangnigat umanayen dungo aliw-liwa daydi intugot ko sa pata inikutak awan ti mulit na ti puso no gayam maulila at adamet iliw na ken segka nagrigaten long distance nga ayat itden na iiliw ken panas naginat ti oras naglabas kaput karayo adi maipapas alawen agan anus na biyag ko idayal mo dayta telepono ramtayan da ti seggaken sugno tasiksikalat inay ayat ko nagrigaten long distance nga ayat itden na ti iliw ken panas naginat ti oras naglabas kaput karayo adi maipapas alawen agan anus na biyag ko idayal mo dayta telepono ramtayan ta ti seggaken sugno tasiksikalat ingay